تدبیر کران عمر مال روم تقدیر عام نو اتھے ای مال لکھنم لوئی محفوظس تی چھس نکھوالان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید چھم ساری وچھن وول ناظرین آسن ٹھیک. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. لولہٕ والٮ۪ن تہٕ عاشقن خٲطرٕ اکھ ضروٗری اطلاع تہٕ اکھ بٔڑ خوشخبری. پگہہ 21 جولائی بروز آتھوار یی حضرت فقیر و صوفی شاعر رحمان ڈار رحمۃ اللہ علیہ ہُنٛد عرس مبارک بڑ عقیدت و احترام سان صفا کدل سری نگرس اندر مناونہٕ، یتھ منٛز وادی ہٕنٛدۍ مایہ ناز گلوکار مایہ ناز فنکار کلام رحمان ڈار رحمۃ اللہ علیہ گنگناون تہٕ لولہٕ والٮ۪ن تہٕ عاشقن ہٕنٛدۍ دل رنزراون، کرن سٮ۪ٹھاہ خۄش. تمامن عاشقن لولہٕ والٮ۪ن چھےٚ یِوان دعوت دِنہٕ کہِ تِم انن پگہہ اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ ضروٗری تشریٖف تہٕ گژھن فیضیاب. یہ مسیج کٔرِو باقین تام تہِ شیر تاکہ اگر کانٛہہ پیاران آسہِ کہِ کر آسہِ رحمان ڈار رحمۃ اللہ علیہ عرس مبارک ٲسِم اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تشریٖف، تِمن تہِ لگہِ پتہ تہٕ تِم تہِ انن اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ پگہہ یعنی بروز آتھوار 21 جولائی صفا کدل سری نگرس اندر تشریٖف تہٕ سپدن فیضیاب. باقٕے دِیِو اجازت. خدا حافظ.